Hei tā te rōpū SPCA, kia tika tā tātou porowhiu atu i ngā taputapu mo te whakamātautau i te huare. Kei raru a tātou mōkai i aua taputapu. He ai ki ngā kōrero kua piki te maha o ngā mōkai o Ahitreiria e māwiwi ana e mate ana rānei i te horomi i aua taputapu. Anei rā, amuri wai hei. Hara mai. Nā, e mōhi ana ki te reo. E ai kia pio te rei, ko ngā mōkai o ngā tino hoa. Hare he kararehe anahe, he whānau ne. Kua tono e SPCA he pānui whakatūpato ki ngā whānau e mau ana i ngā mōkai. Mai ngā whakamātautau i te huare, nā runga i ngā taueke oroto i te whakamātautau. So some rapid antigen tests, not all of them, but some of them we're aware contain a preservative called sodium azide. And this is a highly toxic substance, but it's only present in very, very small amounts in these rapid antigen tests. Engari rā, e whakapono a pia ki te āhuatanga haututu o ōna kuri. No reira, e tū mātohi i ngā wā katoa. Their sense of smell is huge, so if you're going to leave anything around, you're just asking for trouble. So even when I'm spraying grass or whatever, or spraying my plants or putting stuff around my vegetable plants, the dogs are the first thing that come into my head. Koinei tētahi o ngā rautaki whakatūpato o te rei whānau kia kaua o rātou kuri e pā ki tērā o ngā tāoike. And then when you dispose of them, if you know you have a dog who likes to raid the bin, make sure that you're either popping them in an outside bin. If I have to do a rapid antigen test, I don't like the word kia ore, I probably won't even do it at home. You know, I'll probably do it in my car and throw it in the waste somewhere properly. Kia mātara, tū ōhiti manaaki i ngā mōkai. Muri wai hei, te karere.